Sada vas lijepo molim da svi izvadite ove male žute kutice koje ste dobili pri ulazu u dvoranu. Molim vas. Brzo, idemo. Unutra se nalaze čekići za uši od specijalne polimerne ekološke pjene koje služe za zvučnu izolaciju. Dakle, jedan čekić izvadite, stavite ga tu, lagano ga stisnete i zatim stavite u vaše lijevo uho. Molim vas, svi to napravite. Zatim izvadite drugi čekić. Prvo pričekajte 33 sekunde da se polimerna pjena ravnomjerno rasporedi u vaše uši. Zatim uzmite drugi u desnu ruku. Lagano ga stisnite i lagano ga ugurete u desno uho.
lijepo molim da izvadite ove...